razstavo, ki je prišla k nam iz naše soseske, iz Muzeja seljaških buna, ki je del Muzeja Hrvatskega Zagorja. Hkrati pa bi rada na začetku vam povedala, da je danes tudi dan, ko je moral naš dolgoletni sodelavec Slavko Dvoršek. In vas lepo prosim, da se kratko posvetimo spominu nanj, da ostanemo, potem pa bodo naši gosti, ki so zelo prijavno pristali, zaigrali tudi eno bolj žalostno žalostno za začetek. Tako da gre za našega sodelavca Slavka Dvorška in tako je kratek spomin. Slava mu, mi se ga bomo radi spomnili, upam pa, da bo ostal tudi v vašem spominu, tudi tistih obiskovalcev, ki ste vedno naši in radi prihajate, tako da hvala, da smo lahko to počastili spomin na začetku. Zdaj pa prosim naše goste, ker imamo daljši naziv, Kulturno-umetniško društvo Matija Kubec, Gornja Stubica in njihov Moraški orkester. Hvala. Pozdravljeni tudi dragi kolegici Darja Planinc in Helena Rožman, obe iz Kulturnega doma Krško oziroma enota Mestni muzej še Draven pri Heleni in Grad Rajtenburg. Da nas kratko pozdravi, potem pa bomo prišli še na vsebine. Evo, dobar dan svima, se vas srdečno pozdravljam u ime Muzeja Hrvatskog Zagorja kao svoje osobno ime. Prije svega jedno veliko hvala Posavskom muzeju Brežice i ravnateljici prijateljici Dragoj Alenki što smo imali priliku, zapravo imamo priliku prezentirati i našu bogatu kulturnu baštinu Stubičkog kraja ovom posebnom izložbom o Mati i Gubcu. Obzirom da, kao što Alenka rekla, obilježava se ta 450. obljetnica bitke Seljačke bune, ali i muzej Seljačkih buna u Gornjoj Stubici ove godine će obilježiti 50 godina postojanja, odnosno 50 godina rada, kao što ćemo obilježiti 30 godina rada Muzeja Hrvatskog Zagorja. Eto, hvala još jedan puta na pozivu, na gostoprimstvu i naravno moramo se zahvaliti ipak i našem Ministarstvu kulture i medija koje financijski potpomogu ovo sada već međunarodnu kulturnu suradnju i nadam se nekom novom susretu, ako ne ponovno ovdje u Brežicama, onda kod nas u Zagorju. Hvala. Smo pripravljeni tudi na to, ampak smo se dogovorili, da vsak govori o svojem jeziku, vse smo na tem skupnem območju in verjamem, da se tudi razumemo. Če bi pa bilo kakšna dilema, pa seveda z veseljem pomagamo. Pozabila sem seveda pozdraviti magistrico Gordano Rodanovič, ki danes predstavlja našo sedežno občino, občino Brežice, dobrodošla, predstavlja tudi župana, ki se je upravičil. In seveda sem vesela, da ste tudi vsi tukaj zraven in bi prosila spet naš Moraški orkester.
da bi domovina lepo spala in ljudje vsi nekako živeli v boljših pogojih, so skušali skrbeti tudi naši predniki in med njimi seveda ima posebno mesto Matija Gubec. In ta razstava, ki postavlja zelo pomembno vprašanje, ali bil razbojnik ali junak, se mi zdi, da je taka lep vzgib za različna razmišljanja. Ne samo o tem, ampak tudi o tem, kakšne so naše vloge v življenju, kaj počnemo in koliko smo pripravljeni narediti, da bi lahko domovina spala, tako lepo je zdaj bil ta uvod. Ampak seveda, zato pa nisem pristojna in sem zelo vesela, da sta obe avtorici razstave tukaj, Vlasta Filipčič Maligec in Lidija Kerman, pa vaju kar lepo prosim, da predstavita razstavo, ki nas čaka v prvem prostoru galerije, tako da malo bo zdaj to še na suho, ampak verjamem, da boste potem vse to povezali s tem, kar je povedano in kar boste potem kmalu že videli. Prosim, hvala. Dobar dan. Ja prije svega izražavam iskrenu sućut cijelom kolektivu muzeja, koji nas je, moram reći, vrlo toplo primio i najljepše zahvaljujem cijelim i ravnateljici, ali i cijelom kolektivu na pomoći pri postavi izložbe, kao i našem preparatoru, našem ljudi. Ja neću dugo predstavljati izložbu. Došli ste vidjeti izložbu, a ne slušati o njoj. Inače kažu kako slika govori više od 1000 riječi. Moram priznati da se ja s tim ne slažem, ja smatram da su slike nepopravljivo njeme. Međutim, kada spojimo slike i riječi, mislim da onda time, naročito sa stanovišta muzealaca, možemo ispričati neku priču. Ne samo ispričati priču, nego možda potaknuti i na razmišljanje. I ta izložba koju danas otvaramo upravo je zamišljena tako da nas potakne na razmišljanje što za nas danas znači taj pojam socijalne pravde. I da li je taj Gubec, kojem nismo sigurni, odnosno manje više smo sigurni da se nije zvao Matija, nego da se zvao Ambroz, ali mislim da to nije najvažnije pitanje. Mislim da je najvažnije pitanje što on danas za nas predstavlja. Znači, mi smo pokušali malo problematizirati u kojem trenutku je Gubec smatran junakom, a u kojem trenutku je smatran običnim zločincem. To se mijenjalo kroz vrijeme, od kada je on živio pa sve do 21. stoljeća i upravo smo kroz citate nekih poznatih Hrvata i Slovenaca, hrvatskih i slovenskih, što povjesničara, što političara, što javnih osoba, pokušali predstaviti ta dva pogleda na Gubca. Naravno, željeli smo isto tako pokazati koje je mjesto Gubca u popularnoj kulturi i kako se na Gubca gledalo kroz književnost, kroz slikarstvo, kroz slikarstvo, kroz film i kroz kazališne predstave. Kada smo postavljali izložbu u Stubici, ona je bila možda nešto veća po opsegu, neke stvari koje smo tamo tada predstavili predmetima, sada predstavljamo uživo, zato su s nama predstavnici KUD-a Matija Gubec, koji isto tako čuvaju tu uspomenu na samog Gubca. Znamo evo da Krško čuva uspomenu kroz stadion, ali mnogi naši u Hrvatskoj, ali i u Sloveniji, ulici i trgovi nose ime Matije Gubca. Dapače, na području cijele Jugoslavije postojale su ulici i trgovi Matije Gubca i neki i u Srbiji i dalje nose njegovo ime. Mene svaki put recimo razvesele kada dođem u Vrbnik kupiti tamo vrbničku žlahtinu, oni također imaju Matiju Gubca u svom prostoru. Dakle, Gubec je i dalje sve prisutan, ali za neke on više nije junak. Ova izložba je poziv da malo razmislimo da li je nama socijalna pravda bitna, na koji način mi možemo pridonijeti socijalnoj pravdi ako smatramo da nam je ona bitna i zapravo koja je uloga Gubca u očuvanju te tradicije borbe za socijalnu pravdu. Pa evo, obećali smo svi da nećemo biti dugački. Ja vas pozivam da pogledate izložbe pa da možemo u samom prostoru izložbe dalje razgovarati, a kolegica Lidija Kelemen će reći nekoliko riječi o tom prisustvu Gubca upravo u Narodnim predstavama.
Dobar dan svima. Gubec je jedan od najvećih narodnih junaka u hrvatskoj povijesti i posebno je ostao zapamćen u Hrvatskom Zagorju i Zagrebu, gdje su posebno u 20. stoljeću postojale brojne predaje o Matiji Gubcu. Njih su 70. godina 20. stoljeća zabilježili djelatnici Instituta za etnologiju i folkloristiku. Zanimljivo je da je još puno ranije, 1830. godina, Ljudević Gaj zapisao prvu predaju o Matiju Gubcu, u kojem je Gubec zapisan kao usnuli vladar koji još uvijek čeka u nekoj spilji da mu brada 9 puta, u Gajevoj verziji zapravo 6 puta obraste oko stola. Kasnije su naši povjesničari promijenili tu legendu da mu brada treba 9 puta obrasti oko stola i da će se on tada ponovno ustati i boriti za pravdu. U Sloveniji je ta legenda poznata kao predaja o dobrom kralju Matijašu, odnosno Matijašu Korvinu iz 15. stoljeća i vjerojatno se u narodu pomiješalo sjećanje na kralja Matijaša Korvina zajedno sa Matijom Gubcem. No, u Gornjoj Stubici i u Zagorju najpoznatiji jedini živi svjedok koji nam može pričati o samoj Sjelačkoj buni je Gubčeva lipa, kojom se Gubec zajedno sa kapetanima sastajao i tamo su zapravo smišljali planove za Sjelačku bunu kojim su htjeli zapravo srušiti feudalni poredak. Pa ako niste još bili u Gornjoj Stubici, pozivamo vas da posjetite naš muzej i svakako posjetite i Gubčevu lipu koja vam može dati jedan drugi primjer života u to vrijeme. Hvala vam i nadam se da će vam se izložba svidjeti. Najlepša hvala. Tako kot rečeno, so sodelovanja res dobra in lepa, ker nekako ne samo, da naredimo nekaj dobrega, kar vas čaka, ampak tudi ljudje se povežejo in to se mi zdi najpomembnejše, da skozi to delo nekako postanemo prijatelji, smo še naprej kolegi, pa hkrati tudi razumemo še polno drugih stvari. Tako da bi se rada zdaj kar zahvalila. Tako da najlepša hvala najprej dragi Vladki. Potem seveda tudi Lidiji. V Posavskem muzeju je res največ dela iz koordinacije z vsem in skrbmi opravila naša kolegica Mihaela Kovačič. Pa lepo prosim. Vse tehnične stvari in pomoč, tudi vaš čas nudijo gospod Juraj Lukina, pa prosim. In pa seveda razstave ni, tudi če ni podpore malo z vrha, tako da tudi zame. Zdaj so pa tudi kar vse še zraven, tako, še eno, ja, tako, ja. Tudi naši sodelavci, pa ste videli, da naši mladi sodelavci, vsak od naših sodelavcev pripomore, tudi k uspešnosti razstave, tokrat malo več, pa tisti, ki bom prej poklicala gor. Imamo našega Roka, Verstovška Tanška, potem Nive Slemenšek, to so dva znana obraza, novejša iz letošnjega leta pa Ana Stakle in Maruša Erpič, pa tudi vi pridite malo pred našo publiko, da se vidi. Bodo dobili tukaj izrečki, za obe pevki, pa ena rožica velja lahko. Za vas skupno naredimo za naše mazeno zlato in se odpravimo v prvi prostor naše galerije. Potem pa v klet nas pa čaka seveda druženje in pogostitev, ki je pa pripravila gostilna Krulc, po legendi gostilna, v kateri je sedel tudi Matija Gubec, pravijo, da je iz tistega časa,
hrano ne bo iz tistega časa, tako da bo varno in se lahko potem še podružimo, seveda po ogledu, kjer sta tudi obi avtorici na voljo, ker smo vsi na voljo in verjamem, da boste si še vzeli nekaj časa. Zdaj pa prosite Gordana, svetovalka župana je, se upravičujem, da bi se prej povedala, da odpreš razstavo, potem pa vas prosim še za eno pesem. Pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu brežiškega župana gospoda Ivana Molana, ki ga žal danes ni z nami zaradi neodložljivih obveznosti. Jaz bi rekla takole, preteklost in sedanjost nam vedno znova dokazujete, da smo skupaj močnejši. Jaz mislim, da je to sodelovanje, ki poteka preko državnih meja, v bistvu znova pokazalo, da skupaj zmoremo več. V občini smo ponosni v bistvu na naravne danosti naše občine, na podjetniške priložnosti, na turizem, športnega duha in ne nazadnje tudi na ohranjanje naravne pa kulturne dediščine. In čeprav je bil Matija Gubec poražen, je postal slovensko-hrvaški ljudski junak, ki se ga spominjamo ne samo pri spomenikih imennih ulicah, ampak tudi v naših literarnih delih. Živi opomnik in na nek način spoštovanje se srečujemo pač na večjih ravnih. Ob tej priložnosti se vsem sodelujočim pri pričujoči razstavi iskreno zahvaljujem za ves trud in za opravljeno delo. Posebej pozdravljam gospoda Jurica Sabola, ravnatelja Hrvatskog muzeja, če bom prav povedala, Muzeja Hrvatskog Zagorja, obe gosposinji, gospod Vladko Filipič-Maligec in gospod Lidijo Kelemen in pa seveda vse partnerje meddržavnega projekta, se pravi Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Muzej Brdovec, Muzej Seljačkih Buna Gornja Stubica, Muzej grada Zagreba in pa seveda gostiteljici, direktorici Posavskega muzeja Brežice, gospe Alenki Černelič-Kološen. Naj bo današnji dogodek nadaljevanje uspešnega sodelovanja in kratek poziv na razmislek o socialni pravičnosti, o pogumu voditeljev opora in seveda o današnjem času. Tako da zdaj pa z velikim veseljem prisluhnemo nastopajočim in vsem želim pač prijetno ogled razstave.